دما خوش به بینرین هجا ایرو سی نیسان 2021 جه روژان روژا شمیه بویر او گشتن هری سرکی و هری بالکش ین کو لسرانسری جهانی رودان می حول بدن دنوا 20 دقیقه جنوچین جهانی ده جوار پیشکش بیکن. بله جارکتن دما خوش به بینرین هجا آلوزیا درکتنا دولتین یک بین آمریکای جه برنامه پیمان نوکلریا به ایران ره بوی یک جه آلوزین سرکه گندنا برا آلیان ده به هاتنا سروکی آمریکا بایدن را جارکتن هیویا و گرا لپیمانی درکت بو هرچی قاسی بایدن نخوازه لزی بکجی لزخته که زیده یا طهرانی های او جبر ویه که و نونرین دولتین یک بین آمریکا و ایرانی ده 6 نیسان ده لویانای بجوین. برنامه پیمان نوکلری کو یک جخال آلوزی سرکه یاد نافبرا امریکا و ایران ده جارک دند روژه ده گرم بویا. And Taliban negotiating teams to push for further progress in negotiations. بردفکی وزارت کار دروا یا دولت نیک بوین امریکا نید پرایس تکلداری مجاره ددا خویانیا چاپمنیا روزانه ده آگاهی دا. پرایس دیار کرکو و آلین پیمانین اروپا، روسیا و چینه تکلداری پاشا روزا پیمان الهف بجون. پرایس دازانین کوه دانستاندن 6 نیسان لأسترالیای پیکوره اوگوت. امل بندینا کوه دانستاندن زحمت در باس ببا یک جبر پرسه پیا بلندیه یکیتیا اروپایی جی راگاند کو اول بندینا دناوا دو ماهانده بگیجن لحف کرنکه. دیپلماتکی دنی اروپی دا خویا کرن کو وینی قاش لستر و بکرن کو که امریکا و کی جان پیک آنین لدجی ایرانی راکه. مداخلهشون رو در روابط اقتصادی ایران و دنیا پایان بدن. وزیر کار دروای ایران محمد جواد ظریفی جی بریا پیامکی لسر حساب خوی تویتر کوشان دی گوت ارمانج با آوائی کی بشی راکرنا تولین لسر ولاته به و گریدای بشوازه کی پارالیل تفدیرین جبو پاراسنا نوکلری خصن دوریه ایران و دولت یک بوی امریکای و الهبن جوین پیوستی به ناکه. دیپلماتکی پیا بلندی امریکای دیار کرکو دناوا شانده دولت یک بوین امریکا یا کو بچه ویانای ده نونره ولاتی تایبت بیرانی روبرت مالی و شیورمنده اولکاریا نتاوی جیک سولیفان هنه. دیپلمات جارکدن پشت راست کرکو و دناو برا شاندین واشنطن و تهران ده جوینک راست پیکنه. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden uns heute in der Videokonferenz der EU-Außenminister mit Corona beschäftigen. وزیر کار دروایی آلمانیا هیکو ماسجی کیف خوشیا خویا جنیشانین دانستاندنا دناو برا آلیان دادا. ده 2015 ایران لگل 5 ولاتین کنسیا و لکاریا نتوین یک بویین دائمی و آلمانیا پیمانک امضا کرن. That its pursuit of nuclear weapons and the means لسروک بری دولت یک بوین امریکا دونالد ترامپ باوه کی یک آلی ج پیمان وکشیا و دست به فرس کرنا جزاین لدیجی ایرانی کر. لیوالات دنین گریدای پیمان انگلستان، فرانسا، چین، روسیا و آلمانیا جگا و ترامپ ناراضی بون. هر چقاسی سروک دولت یک بوین امریکا جو بایدن دخوازه لپیمان وگره لی حتی نها نایزانین بکاوی گاوای کمین جالی کیجان آلیه و وره آویتن. بلیل پایتخت دولت یک بین آمریکا واشنطن جارکدن مترسیه که مینا یا ایرشا لدیج آواهی کنگرسی خدا در پشت ایرشا به ماشینه یا لدیج پولیسین لبر آواهی کنگری جارکدن هاتن او چوین آجبو آواهی هاتن گرتن. ساعت ده بیستان ده کسی که به گمان به ماشین آخوا بسر پولیسین لبر آواهی کنگری ده چوم. ده انجامی ده 2 پولیس بریندار بون او پشت ماشینه به بندین پاراسنی کت راوستیان. نونره ریوبری بشا پولیسین کنگری یا دولتین یک بوین آمریکای یان گونگ پیتمان داخوینه که چاپمن گیر دارخست. یان گونگ پیتمان گوت
لسر کسین گمانبار کر هاتیه دیتن پلیسان دستوردان لروشه کرنه دما کو کسی بگمان هشیارین پلیسان برچاو نگرتیه گله هاتیه بردان ده انجام ده ایرشکار هاتیه کشتن پیتمان پشتراست کر کو دو پلیسین جه اولکاریا کنگره برپرسیار بون او یک جوان بریندار بویا او یک جوان مریم نونره ریوبری پلیسین واشنگتن دی سی روبرت کاند جه دیار کر کو اول سر بویره لیکولین خواهد دومینن بربینرین هجا پشتی ایرشا کو لبر آواهیا کنگره پیک هات ایدی مترسیای جاره کردن لنوا دولتین یک بین آمریکای در کتبو گلو دبکو اف ایدیش با آواهی که پلانکری پیک هاتبه او مترسیای که پر زیده خدا بودر جبو آگاهین درباره روشا لپایتخت واشنگتن و هر وها با آواهی که گشتی لناوراستا دولتین یک بین آمریکا دم یکسر بری خود دن نیویورک او لنیویورک جی حوالی می روزنامه‌وان سینان تونچ دمیر بمره آمده بله سینان دمات خوش بم دم باش سردار بله سینان نوچک منهاج ببینرین خورا پاروکر مترسیه جاره کردن لبر آواهیا کنگره در کتبو گلو جاره کردن ایریشک وکه مینایا شش چلوی پیک هاتبان مترسیه که بچه آوای نها و ایریشه لناوا دولتین یک بین آمریکای بخورا دایا چه کرن بله سردار وکی کوتی زنن دو ایریشه که نو بو ناو سه مهین داوید او ایریشه دویم بو هاته کرن لهمبر کنگرس آمریکایی لی امدکارن ایری بیجن او ایریشه دو هاته کرن بچه که جدا بو جی ایریشه سه مهبره جبرکو لگور آگاهین فرمی به تایبتی جی لگور آگاهین CIA و FBI دبیجن امروی که دو ایریشه لهمبر کنگرسی ایریشه کرد تو تکلین وی به امبیجن گروبین تروریست یه نامنتوی و چونه یه جبر ویجی FBI و CIA لسر امبیجن لیکولین لسر خجهی دکن دبکو تا امبیجن تکلین وی پیوندی وی به گروبین تروریست یه خجهی و هبه لیدشته که واهجی هی دیسا لگور آگاهین امبیجن دستلاتداری آمریکایی دبیجن امروی که دماغو ایریش بر به تناسری خوب یعنی امبیجن دماغو سه محبری ایریش لهمبر کنگرسی هات کردن با آوایی که امبیجن گشتی بو گله کستوی در به هزاران کسبو لیدو یک مروبه که تنی او ایریش کرد تشتی که وهاجی هی لگور امبیجن دستلاتداری آمریکایی او مروبه که ایریش بر بود دبیجن هن خودی هن پرسکریکن درونی بو جبر کل سر مدیا جواکی سر حسابی وی مروبی دماغو لیکولین کردن افدی تبون لسر حساب خو اف پار بکر گوتو بو کنگره آمریکایی کنگرس آمریکایی لهمبر آمریکین افریقی دجمنه و هر وها گوتیه از جکار دور کتمه و CIA و FBI دنا مجی مدا دنا سری مدا کنترل دکن یعنی افجی عالی پاسپورم و وها حتی وی واتی دبیجن امروی کو ایرش بر کنگرسی خودی پرسکریکن درونی بو سردار بله سینان هر د عالیه کدن د جیج عالیین ریبرین دولتین یک بین آمریکا جو بایدن هری داوی تکلداری وی کی داخلینی دابو گلو به ایرشن به وی آوی هر چه قاصد بکو ایرشک حتی نه جناتی پشتراس کردن چه قاصد ج عالیه کومان و هاتیه بریک خستن کردن ل دیسا جی راستیا کو هی مترسیک لناوا آمریکای خدای در او به تایبت جل پایتخت واشنگتن دی سی د و چارچوبه د پیامین کو هم ج عالیین کومار پاریس او عالیین دموکرات او سروکی آمریکای درکتنه به چاواینه بله بگومان سردار هر تم امبیجن خطره ایریشه که نو هیا لواشنگتن دی سی جبر کو بندزانن گلک آلوزی درکتن دن آوان سه مهاندار سروکی آمریکای جو بایدن دو داخلیونیک داد در حقی وی ایریشه دا اف گوت دماکو از کنگی ببیزم کو ایریشه که چندی هاتیه قویمیه ام گلک خمگین دکه اودلی مدشکینه تشتکی وهاجگا فرمانک دا جبو کنگرسی گوبرا کنگرس آلین کنگرسی حمی حتی که نوی بجیر بکن کو داکو بکاربن ریزا خو او پلیسی کو ایریشه دا هاتو بکشتن نشان بدن دیسه هر وها جبو مالبات او پلیسی کو هاتا کشتن جی سرساغی شان جو بایدن جو بایدن گو یعنی مسئله وسا يعني بخال الور نبود وكي كنت زاني قدام اكو ايريش بود روجا اينو ايريش بو للساعات يكي بشتني لغور ساعات واشنطن بو جو بايدن دور نبو كونغرس شي وك امبيجن روجا يكسن ميود دشتمي كلابالخ نبو كونغرس بتشكي امبيجن والله بو لي 2 ساعات باللز وبس كونغرس هاتا غرتن
پشت جی ام بیشن دوک دموکراتان نانسی پلوسی نونرا کنگرسی اف گوت کو او ایریشا هر تم دلی مدشکینه پشتکی وهجی او پلیسی کو جیانا خود دستایه جبو دموکراسی آمریکایی پاکروانه انگو شهید دموکراسی آمریکاییه هم ام بیشن نونرین کنگرسی یندرجی هن داخیانیدان اف گوتن گو yani ev navse me hata du eriş lehember kongresi hatekili ev jî nişan dide ku kongres her tim lehember tundu tuji hincaran dibe armanca grubên or mirovên dilnexwaz û em bêjin êrişkar. Sinan Tunçdemir belavremê rojnamevan Sinan Rewşadawî ya li dewletên Yekbûyên Amerîkayê ragihand ji ber ku piştî êrişa ku li ber avahiya kongresê pêk hatê carekê din metirsiya gelo dibe ku atmosferek mîna ya beriya sî mehan li dewletên Yekbûyên Amerîkayê derbikeve. Sinan hem ji agahên derbarê kongre û hem jê rêveberiyên dewletên Yekbûyên Amerîkayê peyamên ku dayine bawekê berfireh bibînerên me re par vekir. Em dibêjin gelek spas û xebat xweş hevalî rojnamevan Sinan Tunçdemîr ji New Yorkê bi me re bû. Berîbînerên hêja em bi nûçeyên xwe di rêzê de dewam bikin li rojhilatê Ukraynayê tevgereke leşkerên Rusî Ewropa û dewletên Yekbûyên Amerîkayê xistiye nava fikaran. Ukrayna dibêje Rusya gefê li ewlekariya wan dixwe Serokê Amerîkayê Biden bi awayeke eşkere piştavaniya xwe ya ji bo Ukraynayê ragihand li sinûrê welat rewşeke alûz û metirsîdar heye. Ev der herêma Donbas ya dikeve rojhilatê Ukraynayê. Li herêmê piştî tevgereke zêdeya leşkerî ya Moskova, Kiev ketiye nava fikaran. Sererkanê fermandariya Ukrayna Ruslan Homçak siyê adarê li parlamentoya welat axivî û îşaret bi metirsiya heyî kir. Ruslan Homçak diyar kir got Rusya bi hinceta tetbîqa leşkerî hêzê li sînorê welat kom dike. Vê yekê him li Ewropa û him jî li nava dewletê Yekbûyî Amerîkayê metirsî derbikeve. Berdevkê Kremlin Dmitry Peskov hebûna tevgera leşkerî piştrast kir û got mafê Moskovayê heye golênava sînorê welatê xwe li gorî dixwaze artêşê bixe tevgerê. Li dijî vê yekê NATO, Ewropa û dewletê Yekbûyî Amerîkayê di her derfetekê de fikarên xwe tînin ziman. Serokê dewletê Yekbûyî Amerîkayê Joe Biden bi hempîşeyê xwe yê Ukranî Volodymyr Zelenskî re peywendiyeke telîfonî pêkanî. Koşka spî têkildarî peywendiya navbera serokan daxuyaniyek nivîskî weşand û wiha got. Serok Biden li dijî tevgera Rûsa careke din piştevaniya xwe ya bi yekparbûna xaka welat re aniye ziman. Biden têkildarî mijara Covid-19 û aboriyê jî piştevaniya xwe aniye ziman. Berdevka koşka spî jemsakî jî di daxuyaniya çapemeniya rojane de li ser mijarê bersiva pirsê rojnamevanan da. Me ev film beriyaneha jî dîtibû. Beriyaneha jî Rûsya di êrişên xwe yên li ser Ukrayna de agahiyên nerast parvekiribû. Em ji rewşa heyî bifikarin. Di vê mijarê de em bi hevkarên xwe yên Ewropayê re di nava Danistanê de ne. Li herêma rojhilatê welat Donbasê di navbera komên çekdar yên alîgirê Moskova û hikûmeta Kîvê de ji sala 2014 ve şer didûme. Heta niha ji ber şerê Rûdayî zêdeyî 13,000 kes mirine. Hikûmeta Libyaya nû ragihand ku hemû biryar û tedbîrên ku ji aliya hikûmeta Wîfaqê û ya Demkî ve piştê dehê adarê borî derketine hatine betalkirin. Di nava biryarên ku hatine betalkirin de guhertinên ku her du hikûmetan dikêliyên dawiyê de di saziyan de pêk anîbûn. Hikûmeta Wehda El Wataniyê ya Libyayê ya bi serokatiya Abdulhamid Debîbe ragihand ku erdarkirinên ku her du hikûmetan pêk anîbûn ne li gorî pêvajoya ve guherandina serweriyê ne. Li gorî encamên komxebata siyasî berpirsyarên serweriya rêveberiyê bi temamî ve digere Meclisa Serokatiyê û hikûmeta nû. Hikûmeta Debîbe di pazdeyê adara borî de bi aweke fermî hate erdarkirin û hîn biryarên ku hikûmeta Wîfaqê a berê jî betalkirin. Tevî hemû hişyariyên di qada navnetewî de artêşa Etopya li dijî gelê Tigrayê dest bi êrişê kir di encama van êrişan de bi hezaran sivîl hatin kuştin û bi şêwazeke komî jî hatin tecawîzkirin. Rêçxistinê navnetewî bi belgeyan komkujiyên ku artêşa Etopya li dijî gelê Tigrayê pêk aniye jî belgekirin.
CNN International و رخصنا عفویا ناف نتوایی بخباتك هف پارس و جنا ارتشا اتیوبایی بلگه کرن. جارای کمین لسر تلفزیونا تیگرای دیمنک جهر ما ماهی بیر دیگو یا ایالتا تیگرای هات وشاندن. دیمن ده تیدیتن کو مروین بیچک باوی کی ریز لتنشتا هف ددن رونشکاندن و گلیان لوان دبارینن. جاگدارین کو گله دبارینن جلین ارتشا اتیوبایی لوانه و بزمانی آمهاری دپیون. هر وها لهف شیرت دکن کو دما گلیان لمروین بیچک دبارینن گله والا نین آویدن. CNN بمالباتن ده کشتین کو تی باور کرن لور هاتنه کشتن هف پیوین پیکانی. یک جو خوشکا کسی کشتی دیار کرگو او برای خوش جلین داوی ین لیبو ناس کریه. حتی وکیلیه جی نایزانین کو کسین کشتی تیکلیا وان به انیا رزگاریا گل آتیگرای را هیا یا نا. شینین هرمی آنین زمان کو ارتش اتیوبایی دماها چلده 39 میر جمال وان گرتنو برن. د چاره مجدارات 1020 ده ارتش اتیوبا لدجی انیا رزگاریا گل آتیگرای اپراسیون دست پیکر. 28 مجدارات 1020 جی ارتش باجار مکله جی کنترول انیا رزگاریا گل آتیگرای درخست. هرچو قصداوی کرنا اپراسیون هات را گاندن جی لی حتی نا ایریشن لسر هرمه دومن. ده بنج مهین داویده پیلین کوچبریه جی ایالتا تیگرای گهیشت 900,000 کس. جماری کسین بر به سودان و کوچبر بونجی 75,000 کس در باز کرد. قنال سویشی یک جه گرینگترین ریم بازرگانی جهان یا پشتی سکراندنا کشتی اورگیون و فلچکرنا ریا بازرگانی جهان و بطایبت دولتا مصر کتناوا تفگری جبو جارکدن بویارک بویرنگی پیکنه مصر بریارا فرحکرنا قنال سویشی دا. قنال سویس گودامارا بازرگانی نابرا دریا سپی و دریا سورده یه روژین در بازبوی جبر راوستاندنا کشته که قنال هاتبو گرتن. نحن امبارح بالليل كان في بوادر نجاح. سروك بريبرنا قناة سويس مصري أسامة منير محمد ربيع جي تلفزيون CNN را آخوي وقوت. كشتا ايفر جيفن يا گوشش روجان لقناة سويس يا مصري لسر آخر ونشتبو ريا بازرگانية دابو سكناندن. جبو پیشی گرتنا لقومين بويرن بويرنگي و قناة سويس ورا فرح کرن. پشتی داوی کرنا پروژه فرح کرنه و بتو آوایان قناة سويس نه سکناندن. أسامة ربيع دیار کرگو کوراهی قناة سويس 24 متریه و پیوستی آوه بزیدترین کوراهی تونیه. يعني 400 سفينة اللي كانوا موجودين. سرو كومار مصري عبد الفتاح السيسي جي سي آدار راغهاند بگو فرحكرنا قناة سويس پیکانه و گریدای پیوردارین تکنیسیانانه. جسال 1908 و لیکولین پیدا کرنا کوریدور که دوالی تکرن. خاباتین فرح کرنا کوریدوره هری داوید 6 طبقه 2015 ده بخرج کرنا 6 میلیارد دلار پیک هاتبو. درجاهی قناة سويس 193 کیلومتره و دریا سپی و دریا سور به هف گرید ده. ده آبوریا مصر ده چافکانیا سیمین آهری مزن آبورسایا درویه. گوهاتنین وی سالانه دگهج 5.6 میلیارد دلاری. جبر قشیا کل نیفگروورکا با کل داویا سردما قشی حلیایی استا آویا دریای سری هر 100 سالی به متریان رابویه. لگوری لیکولینا کوپ سپورین زنینگاها دورهان یا انگلیستانی کری بریا جبر حلاندنا طبقین قشایین بریا به 14,000 سالان ده زدبونا استا آویا دریای ده برولکه گرنک رابویه. حتی دیار کرن رابونا آویا وی سردمیجین ها 10 جاران بلستر بویه. داویا سردما قشایی بریانها به 14,600 سالی لنیفگروورکا باکور گلک قشا حلیانه. او برواجیا کو تیزانین نل انتارکتیکای بگشتی لباکوری امریکا او اسکاندیناویای جبر حلینا طبقین قشای استا آویا دریای 500 سالی پر رابویه. لگوری لیکونینین وی سردمی استا دریایی هر سال بگشتی 3.6 متریان رابویه تنه وی سردمی 18 متریان رابو. لگوری لیکونین رابونا استا آویا دریایی لگوری ویدمی 10 قاطان بلستره.
به واندانیان را حتی داویا سسرا 21 آوا دریای بقاسی 1 حتی 2 متریان وی رابم. بری بینرین هجام هوداد نوا بیزاقان ده بوی رو گشادانین هری سرکین لجهانی جواره پیشکش بکن حتی روژا سه شمی بمینند نوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار.